Ikipe ya APR FC ndetse na ekipe ya Police FC zifitanye umukino kuri uyu wa gatatu ku isaha y'isaa 9. Bihagaze bite? Ese umwuka urimo hagati y'ama ekipe yombi umeze gute? Ayo makuru ndayabazaniye. Noneho ikipe ya APR FC nayo yari yasabye ko umukino wayo wa Police FC ndetse na ekipe ya APR FC wasubikwa, ariko Rwanda Premier League yaje kuba ayitera utwatsi. Ndagusabye wowe muntu utarakora subscribe kugira ngo tugende, wowe ukora subscribe ubundi tujye tugendana akantu ku kandi, ahasigaye wana namwe mujye munyereka urukundo. Reka ndabasabye, njye mbasaba imbabazi yinyime mba ndimo mbatama amakuru yizewe nayo. Mwagiye mukora subscribe mukamotiva nyine nanjye nkabona koko nkabona ko munkunda, ngenda bakunda, ariko siko mbibereka ko mbakunda. Ni urukundo rwanyu rugaragarira kuki? Mwarugaragariza kuki? Kora subscribe, usharinge iyi channel, urayikinge, ahasigaye wikome wiyumvire video yawe hasi ewana, ubundi tuze kuba tugendana akantu ku kandi. Reka amakuru yacu tuhere mu ikipe ya APR FC, aho ikipe ya APR FC yari yasabye ko umukino wayo na Police FC wasubikwa. Ama ekipe yombi yari yumvikanye ko umukino afitanye tariki 4 Ukuboza wakurwaho. Ariko guys, Rwanda Premier League, reka nze mbabwire itangazo Rwanda Premier League aje kuba ya ekipe ya APR FC hasi aya ma ekipe yombi. Rwanda Premier League yateye utwatsi icyifuzo cya ekipe ya APR FC, aho APR FC yari yasabye ko uyu mukino wasubikwa, ariko byavuye ku mpande zombi ku mpande z'ayo ma ekipe yombi, aho ikipe ya APR FC ndetse na Police zari zabiganiyeho. Rwanda Premier League yo igumishaho yateye utwatsi ikipe ya APR FC igumishaho umukino wayo na Police FC. Urwego rutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda Premier League, Rwanda Premier League rwatangaje ko rwanze icyifuzo cya ekipe ya APR FC cyo gusubikisha umukino w'umunsi wa 12 wa shampiyona izahuriramo na Police FC. Ikipe ya APR FC kuri uyu wa gatanu yandikiye Rwanda Premier League isaba ko umukino wayo na Police wasubikwa, kubera ko yapangiwe imikino myinshi y'ibirarane itagishijwe inama kandi ko yumvikanye na Police FC ko uwo kuwa gatatu w'icyumweru gitaha wasubikwa. Reka mbasubire makakana. Ikipe ya APR FC kuri uyu wa gatanu yandikiye Rwanda Premier League isaba ko umukino wayo na Police wasubikwa, kubera ko yapangiwe imikino myinshi y'ibirarane itagishijwe inama kandi ko yumvikanye na Police FC. Narumvikanye ko uwo mukino uko gatatu w'icyumweru kitaha wasubikwa. Urumva ko ekipe ya APR FC n'ubwandikiye Rwanda Premier League hano, ama ekipe yombi ukurikije ibiri mu nyandiko, ibikubiye mu nyandiko yari yabiganiye, yabanje kuganira. Amaze kuganira, APR FC ibona ubwandikira Rwanda Premier League, ariko iryo tangazo nta ryagiye hagaragara, nje ndabarahiye usibye kubyumva nyine. Ariko Rwanda Premier League iyi tangazo ikiranze ihakana ekipe ya APR FC riri hanze kabisa. Iyi baruwa nyuma yo kugera kuri uru rwego, ariko rwahise ruhitamo gufata umwanzuro wo kwanga icyifuzo cya APR FC, aho amakuru Ibyiza TV 92 n'ibice bibiri ifite ari uko iyi kipe yabwiwe ko Rwanda Premier League ariyo igena uko imikino igenda, atari ama ekipe yiyumvikanira yo ubwayo. Ntabwo Rwanda Premier League nigena uko imikino igenda, ntabwo ama ekipe agena uko, ntabwo ama ekipe ariyo yiyumvikanira y'ubwayo. Aka kantu mukumve neza, ariko nkusaba gukora subscribe
amakuru ava muri APRFC avuga ko itanyuzwe n'uyu mwanzuro cyane ko mu ntangiriro za shampiyona amakipe yombi amakipe ya AS Kigali na Kiyovu Sport na Muhazi ndetse na Musanze na Muhazi United yagiye yumvikana agahindura imikino yayo. Gusa amakipe yo yabisabye bigakunda, ari naho ekipe ya APRFC yari ishingiye isaba ko match yayo yasubikwa. ubwo twavuganaga na Niyitanga Desire ushinzwe ibikorwa bya Rwanda Premier League yaduhamirije ko ubusabe bwa APRFC butemewe, gusa yirinda kuvuga byinshi birenze aho. Guys, tubagerera kure, mutazajya mwumva tubabwira amakuru tuvuga gutya mukagira ngo ni ibintu bya no, tuba twagiye za ndani. Basubiriremo ubwo twavuganaga na Niyitegeka Desire, mbasubiriremo ikipe kugunda kumwibesha hari Niyitanga Desire ushinzwe ibikorwa bya Rwanda Premier League. Niyitanga Desire ushinzwe ibikorwa bya Rwanda Premier League yaduhamirije ko ubusabe bwa APRFC butemewe, gusa yirinda kuvuga byinshi birenze aho ngaho. Nyine gahunda nshya ya shampiyona igaragaza ko APRFC izakina imikino 6 iminsi 18 harimo 4 izakina mu minsi 11 yonyine, gasozwa n'uwo izahuriramo na mukeba wayo nayo no leta ritizirindwi na kane. Yagusabye ngo kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Yewe umwumvaga ni Seriveriye Chano ni Byiza TV, nkomeza kugushimira wowe umuntu udahwema kutwereka ko udukurikiye. Comment zanyu zirakenewe none aho bigeze. Love you so much, ndabakunda cyane. Ciao ciao, naho mukanya gatoya turi kumwe.